Igiaroni ewatakwa kada nabi Yakub ejai ay ngaingala subanike يا إلهي سماؤك ملأ ejai aberuke Yakub edautia ikaru itomunadope mamu epotuti koko konye karulo apotu yada ariebunge sakoiki nati ay donike koko konye eilora beruna Nisejari Yakub ay ngaingala suban bo kwela suban ikaru itomuna dope ajaslemi tunga akwenar aberuna bera dongi na mame urei okwe oina kikwaru idomike koku yela mikinyesida أعذرني أيها الكاهن الكبير Leilo yikalu bala beruna jalas beresa ngoboni أشياء كثيرة Ruja tango ationi puno yi ni kama na rekere Yakubu jelas bere sabu na kwarena ne ebakasi kuyebe era Yakube kapiriti ay kapiri kiteke Yakub mame buna ina kirinyesi adubu ne sangela jokan ashtar Napolon jesaka koni nyunyuro niga Yakub kedekekal Rahil Busani kita sonore Akwara na pana Nyesi kedikekoku Lailo Eja Yakub ay ngaingala suban ikwaru Rahil ido ikekoku jokan ongale laije eja beru ya ay lipi adeke na beru adeke na emunokuna nyesi eja ya lipi ora deke ngin Rahil kedikekoku Bara Yakubu kwela suman mami na kile Rahil atwanare areto na Rahil itungalu ipu epoti amuno kina shtar bera deke na gugum adeke na pedo arare Rahil okwela suman iganga kangoda iganga kango mami na kina beru minotwana Rahil na iloro nyesina Ariyabana ikwarunu emina ikoku otwani kakoik chepaka emina aina kinyesi dalope atwanare nyesi jari Yakuba imonyo ay ngainga lasbanike ay lipi lasbanike aretwa na ngini itungalo epoti amuno kini ashtar mengi sadekine egogomo okwe abuna icha achai kini Yakub onye una igwo ike una kekanin bokwela subanika iraka ilipa iloro nakopa yen obuna icha acheki ni Rahil alailore ani baichangi nakopa na bu Changin obu salak neja Rahil bon au moisilu ay changin obu aina ka Rahil ay kwarun سعادة رحيل وعيها اكواب Rahil Olebun bako eki Ikatu nga keu bona keun Rahil Lailo kinga etuko kinitunga akot anyun
epone lo etwani Rahil kedike koko narai aikake se chuda nai lip otwana Rahil kede ike koko. هذه علامات غضب Achudanina ekuriaga kwina berai nada deke سوف يجازى يعقوب Musa nikiti Yakub adum ne keropit يا عشتار الكبير Ashtar Napolon يموس الآلهة Jongi sadeke nai gogo صبيني رانا Jesaka kone nyunyuro Ngeja Yakub adum ne keropit Kwabo Olomne poroto Loi mukero Otoma laiji Olomuni Aberu kia Yakub Na Apolon Onyoni Yakub Bia ibo Okweni arina Bia ngalete kwikere Olimuni Yakub alhamdulillah ay shiara mikilla suban amurani ka Yakub Laban ngesa ka kiror atubo lani au moisilu apoloke edoni ko ka Yakub ngalei achepata adao Ashtar kide istir ay keni ko hunini etoni ko paen Iketa kinachudanena Itoni kitungala fadanebe Jonge sina igogo Ashtar Napolon Inaka say alama Toni kigulo minas jebe Jonge si bela rai Tisila Yakubu Odona king Kada kerkina beruna Ogiar na inulu Ageunai monyo ay lala Akeruba ituna kedeke oyuange sikonye hoho wapi Istir ngese kirorana Atama istir ay rimirim ngarena dekeke Ashtar boyuange sikonye egweye ibo Odoina kwapu otwani istir ite Ashtar na muno kinangisi bera dekene gogong Olomuni Yakub anwanyu ni kekoko Onyonte lwa igwo السلام على نبي Yogete lu Yakubu jana pakini mama kule na bala soban Olomuni Yakubu jana pakini jaza zekere Ikoba inite Yakubu ikoko Ishara mikini Yakubu la subani ke Kada ay lipi la subani sirren kokien Kartum na dupi darsa sojo Ndia peja munire nerasa ko mikini koko Eja berami kota engiti kokeri sapata ripese Olomuni Yakubu bia Yusuf mamere kire sapa وكيف علمت؟ Bia jenajo من أخبرك؟ Inaibali monje beri sapata Ongole Yakubu kuju lalimo nengongesi la subanka obuoli mokengo dumunji sapat maikinjo Yusuf obuyedo Olemun Yakubu do monda itodu tebe iraji kokuina rerengesho ojabe na jado kar kujulaije Rahil kedikeka ku engalete queen aberu nyobo iteka muendo akaulo niko kaurio لماذا نتغافل apoloke mamuro kinebe عن الهدوء مع ولادة ابن رحيل؟ aurio iko karahil ayaukera jogisho mamuro ini lemu araka mwajai konye idoni kwaku
kede doaite ikunyunina apolo ke mama aroni sado ikirahili kede kekako bale ba mamji kwenye abu iko kidajo kisho eriko kini sirringitai katungate pedo lem araka majai nyobi kwa tareza neni kwa yen daigizaki panuku suke di kusibaren italaute buga lo kafa dan musan kito na shalamikin edeke ke Yakub lolo wodi ka kinakoka ai doni koku yentetet e doni koku kinakamu anyon labadi mon amuro ni ke Yakubu lailo yekalu Buna moloka e moto je istir achudani e kuriaka le mitunga chudani na bera ina da deke ni gogo konyato na istir abalango enokinyina anyulo ikatuga yekalule marashtar ejano kyar ya polon yekalule marashtar ejano kyar nyebodo ke yekalu yekalu bano kyar le marashtar odoku la polon o paske de Yakobo anu anyulo nyobejo yekalu teni enokinyina ni bado ikikalu au po inosmeroni salakini yako ukidikedo wei lukere lemu emaete ashtar ido ekuriaka kwi istir mera yada deke Yakubu mon kede kekale kede itungi disi mon kese maite lasman kunye lukere lem yuto skua kese chodan na twana istir ikatu gejekara lukia haya ganga isi sote patiko ya utaipi ejekara lukia Labani lo amuro nike Yakubu atubulani etepedo nui konye indoputaki nikopa en nini mamera umoiniti ikatu ngatipatepe alakote yekalu olomulo oi ganga isi merengo ijudugo sengo oi alombe echi buko intengonda ipi amulukalo ay beja chudan istir anokia yakimanyina obomene salakon achudan anokia ba ikatunga anokia achudan istir anokia achudani pune bala no kyaro chudani au moisilu e bala lo mami umokinete anokia nginare mameradeke au moisilu esdam menala kuna chudani bala istirebe ebeiti rahil kidikeko ku atwakere teki nataka ntu nyesi bonatwana la polo abilos jo allo sengano ayun edeke ya Yakubu ageo titu na nyounun makase asibe Yakubu irati ulisani iko kukia Yakubu urioke aye do kidajo kisho atolupek mami nyounete ay bilos tesi mami lo sete opa ikisi
إلى أين أنتم ذاهبون؟ Ai bilostesi. انظروا إلى المعبد يحترق. Itaikisayeka lujekera nokiar. سوف تهرق أشجار كبيرة. Ebu nikera ashtar da nokiar. الساحرة إستر. Kede istir ne pepe. Obo mutu tungalo fadan. Amisi kisilu bea. Ashtar ngine mama ke jokis. Amene beradeke ala kunu istira ke chudan. Dobo sai mangi pengin. Oh ho ho. Idiaro situnga kere bukia Yakobo. Olomnete angoro ke Yakub jeske dangorangon. Leia ngis Napolon nama kiti Leia, bunjo Rahil nama kita Rakiel, bunjo Zalfa nama kita Isilupa, bunjo Balha nama kita Ibilika ngorangon. Ikiona tubonakan bogutanin. Au boisa ngorbe nyoberono e ponto situnga ilinyete lunan ela masi jule no sikwikana era ililing keda ilur aite akwap olobun Yakub kedi kedway كأني بماء katunga abuedo ala suban haina kitunga kira yala mikin هذه الأمطار تغمر مدينتنا edo uloko me aya okera jo kisho ibuga kosi aya o aya jo kisho edo ulo inera siluke da kwes bale Yakub ombere jikongi لا مفر لي من ikeuru la kanebe لأنك achame ngoireje na bala suban فقد رأيت anyengo kidaka konyesi aurio na iko ni koko aina kini yekalu anokiar kede ayaunu edo koto makwara no pet itonyo nakamu iraite nje nabi ayauni Yusuf Yosefu koto mateso Olebuni Yakubu erabeite emama buinikin auria Yusuf ejaskira jokisho konye ngoni lo aina kiyeka lo anokiar ngola yao ne do ngesila suban le redo peti si mam ko sa yun la suban ngon أنا وزوجتي mo kana kaberu da oso le peka yunu sek وهذه الليلة قدر لأهل فدان أن يروا القدرة itungalu dalolo amesikisebe ekondeke ngesi lo egogo apotuda anu kesi da chamu la ilaha illa Allah inabi ala suban يا نبي الله inabi ala suban wahina kikontunga icha iyutu سنكون جميعا esikeri puputu ne bala faris tamutos eba ke utakari no bongo isi na balengo لقد كفرنا بالأصنام والأوثان وما شكلها من الآلهة oina kini Yakubu lu ai laira ebe mamu kesi epote bobo ai mai de kisine likeitai lu eso betai epote kwa nikesa imala subane diope boni la subi akunyusine keda kwap نؤمن بأنبيائه ورسله ولا نفرق بين أحد oina kini Yakubu lu ai laira keda yunebe لهم طائعون iyudos kesi nabini kere akwara na pana auruni Yusuf anoke yekalu atepedo anyoakamu ayoto etonga la subane biopete kede ikenabi ni kere eyekalu lo edwe kwane eboli asoto make emame mubake jokis مرت 5 أعوام أنزل الله تعالى عذابه على الإلهة عشتا
وخلال لبيس atuborosi karekan akaulona mudiarere ashtar toma okarumuni kan ajo kisho bonegi asine oibuga lokafadan تتهيأ لولادة الجديد. Yusuf نعم jai toto سنخرج lolo iloso de late aro الخروج bali Yusuf mama chonis iloso ne latengna Rahil kede Yaqub kede Yusuf kesilu minastu na Yusuf rangi silisirregitai agiotangoro no ikwenye be ayangarielate geleni sho onyoni na tuman abera Yakubu nada كانت رحيل زوج يعقوب المفضلة قبل أن يكون لها منه Rahili kolo mamu edu muti koku aminai kopane do koku أنا وزلفة صرنا جاريتين لا يطيب أجاري لغامبو. أن يتفسح معنا ماذا عنك Hango ليلى؟ kedena Zalfa kolo ya solube kibulesin sheba kama mu Yakubu emina itela tekeda so no bodo tutokoni ile ya balalo mama ajeni sheba kama mu yalo pekota lo stelati لا يود أن يصطحب olimu na ito papa koni mame kota lo stelati di mare kede Raheli bon agiasiri lugambo apotu kui elatelailo ojei labuni ekeri esipidi kada age farasi arebonat abalasi oho kaungina balangojo bale Yakubu ekatau te bale jiachu ni sikanaan أخشى أن أولادك يجعلون akularen ko duai epota arakini kerek لا تقلقي mami kuriana سنعرف في بيننا ejase lagano anokesi يتوهمون شدهم ewomi do sebe lo egogo ngakere ngesebuni araune kisengare noni atonango ejasi lo out ewomi do sebe lo egogo ngakere ngesebuni ai ngare nikini kenachan etona Yakubu papa kes ekirlo polisi pidiba lomu lailo هل تعرف يعقوب النبي؟ ijeje Yakubu nabi okokea Isaac خير وبركة على Yakubu kedikekoko aya otajo gisho ajeni ngonoi opejo nin ejamura nike Yakubu nepeni ngisa tubon من أنت؟ naibojo yakuto Kanaan akongo dalo maranyu la polon أيتبعني oya tupakengo rele yakia lo yakutai o Kanaan aswambonyo teotoni حبيبتي دينا idina gwaburjoni ilea Rahilina اذهبي مع يوسف opeke di Yusuf altuberengo ay ngara kintu tunakon
Rahili na tutokea Yusuf. Inachikena emanyiti Yakubu anachan Lea kede Rahil erasa anachan balana Rahil ejano tetaka poti chabojo eba بورك لك. siringi dejo هل يعلم نبي الله بذلك؟ Yakubu ejendi potejo eba jeni angoliari abuatubun keditunga nyobe umto siluani nyobe koto siluani